2019 жылкы Kia Optima келди тугандар. Выкуп берилет, выкуп частник. 50 миң взностан башталат тугандар. Как обычно, 50 миң взнос менен ушу машинаны алсаңыздар болот экен. Тугандар, биздин каналга подписканы унутпагыла, реклама керек болсо, Путилковская шоссе 117. Жаңы зимний дөңгөлөк салыпты тугандар. Жап жаңы. 0 пробег. Зима липучка экен, өтө жакшы абалда. Страховкасы через Яндекс, ИПшник кыргыздар. Частник. Эч кандай таксопарк эмес, эч кандай лизинг эмес, парк эмес, автокредит эмес, өзүнүн эле мекенештер тугандар. Бул жигиттерден постоянно биздин мекенештер машинаны выкуп калышат, убакытты бүтүрүшөт, кыскасы ишеничтүү биздин жигиттер тугандар. Главное частник да тугандар. Частниктен алсаң билесиңер, Ты чуктайсың да. Так, бул жакта зарядник, обдув бар экен. Эвакуатор бар экен тугандар. Состояниясы жакшы. Зима дөңгөлөктөрү жаңы экен тугандар, мынакей. Карагылачы. Машинанын бамперлери эле алмашкан тугандар. Действительно, мына эшиктери оригинал экен. 4 электростеклоподъемники, поясничный упор бар. Салонуну бир көрө кеткиле. Эми мындай деди да тугандар. Наличка баасы 1 миллион деди. Анан выкуп ошо 50 миңден башталат экен да тугандар. 100 миң берсе, 200 миң берсе, 300 миң берсе, көп эле айтышат тугандар. Условиясын так айтпайсың деп. Эми эси ушундай да тугандар. Наличка болсо наличка, выкуп болсо сүйлөшөбүз деди тугандар. Ошентип эси ушуну чыгарып бер деди да. Анан ушу колдон келишинче силерге чыгарып берип атам. Балким 200 миң болобу, может быть 180 миң, 80 миң акчаңар болсо дагы чалып көрсөңүздөр тугандар, мындай 20-30 секунд убактыңарды аябайчы. Ар бир адамга условиясы ар кандай деди да. То есть первоначальный взноско карата. Двухзонный климат-контроль, штатный магнитоз с подключением Bluetooth, подогрев передних сидений и руля, мында сонун коюп тура карагыла. Пробегине келсек 402 миң экен тугандарына. Панель приборов таза, ошибкасы жок. Лобойду трещинасы жок, лобой целый. Көз айнек койгондагы местасы да бар экен. Ушундай жигиттер, описанияда номер телефон турат. Кимге интересно болсо чалып бересиңер. Биз дальше кеттик. Бир номерди көрдүңөр. Эшиктери оригинал. Действительно зима жапжаң экен. Фарлары мына линзованный. Мотордун жүрүшү жакшы. Лонжерон тегиз. Бул пар эмне чыгып атат десеңер тугандар, мойкадан чыкты машиначы. Мияка мойка чачкандан кийин ошо пар чыгып атат. Капот, крыло оригинал экен тугандар. Капот, крыло өзүнүк оригинал. Машинанын только что азыр мойкадан чыккан үчүн бууланып атат тугандар. Бул жагына келсек, эшиктери действительно өзүнүк оригинал экен. Полностью оригинал тугандар. Бир эле ошо бампер алмашкан деп коем. Арт жагы алмашкан окшойт по-моему. Стоп фонари, трещинасы жок, крышка багажника ровный, бул жактары тегиз. Бул жактары тегиз мына. Казан жакты көрө кетсек, казан жактагы мынакей таза. Казан жактары таза. Ушундай жигиттер. Описанияда номер телефон турат. Кимге интересно болсо чалып бересиңер. Дорогие друзья, у нас на продаже Kia Optima. Выкуп либо наличка. Ну, говорит, что под выкуп в приоритете. 2019 год, 2-литровый. Кроме переднего бампера, детали все в оригинале. 400 тысяч пробега. Под такси, документы на руках. Частник. Не автокредит, не лизинг, не таксопарк. За наличку 1 миллион. А если под выкуп, все зависит от первоначального взноса. Может быть 50 тысяч, может быть 100 тысяч, 150 тысяч. Чем больше первоначальный взнос, тем ниже будет стоимость выкупа. Всем хороших покупок.